айтып аткан сөзүбүз урматтуу бир туугандар, биздин жашообуз, биздин турмушубуздун бардыгы кайсы бир тартипте болуш керек. Эгерде Аллах Таала ошондой бир терек жараткан болсо, терек турат, камера, мунун дагы өзүнүн вазифасы бар. Кудай Таалам жараткан бардык махлукаттар өзүнүн вазифасын аткаргандан калган жери жок. Кудай Таала жараткан махлукаттардын бардыгы инсандан башкасы өзүнүн вазифасын так аткарып атат. Теректер жок, мен алма болом деп алманы берген жери жок. Алма мен терек болом деп өсүп дагы кетип калган жери жок. Помидор мен бадыраң болом деп жашыл болуп калган жери жок. Помидор бадыраңга айланып кеткен дагы жери жок. Кой болуп, уй болуп ишин кылып атат. Уй сүтүн берип атат. Сага сүтүмү бербейм деп биртеп качып кетип калган жери жок. Эртең менен кой берсе кайра кечинде келип атат. Себеп дегенде булар эмне үчүн жаралгандыгын, кайсыл максатта жаралгандыгын так билип, ошого амал кылып аткан махлукаттар болуп атат. Кыяматка барганда булардын сурагы дагы жеңил болот. Сурап туруп, кимди ким сүздү, кимди ким түрттү, мүйүзү бар токолду сүзүп койду, теттериштирип туруп, бардыгын топуракка айландырып жиберет. Бирок сурак адам жаратканды, адамды жараткандагы негизги максатты, вазифаны түшүнбөстөн бузулуп кеткен бир гана инсан болуп атат. Аллах Таала инсанды жаратты, жаратып туруп ага аманат берди, Аллах Таалага ибадат кылгыла деди. Аллахка ибадат кылуу, Кудайды таануу, Кудайдын өзүнүн жиберген шариаты менен жашоо деген сөз. Бирок инсан андай боло алган жокпуз. Эркекке эркек үйлөнүп атат, ургачыга ургачы тийип атат, никеси жок жашап атат, атаны бала сыйлабай атат, кыз энени сыйлабай атат, кайын менен келин мушташып атат. Кудайды тааныбай атабыз, салынган мечиттерибиз багымдатта бош калып атат. Адамдар Кудайды тааныбай өлүп кетип атат, адамдар ыйманы жок күргүчтөгөн бойдон тозокко түшүп кетип атат. Biz koyçalık boralvadık, biz uyçalık boralvadık, biz şu özü atkan terepçelik dilir yok, su çalık boralvadık. Bular özünün vazifasını atkarıp atar. Bular özlerini Kuday'ın aslında koyulungan milletin ötüp atışar. Asmandağı çıldızlar dağı oşunday çıkıp oşunday batıp atar. Bürok insan anday bolungar. İnsan arama okattın ayınan, insan şakavatın ayınan, insan kursaktan tömön turgan jerin ayınan biz jerdi kızıp ketip atağız, jerdi kıdırıp ketip atağız. Kursağımız toysa oldu, gözümüz toysa oldu der, bırak ruhani dünyamızda toy kuzgan hareketinde bolvay atağız. Kuday Taala bizi bu dünyaya jarattı, ibadat kılуу üçün jarattı. İbadat degen emine, ibadat degen söz, жашообуздун бардыгы Аллах Таала каалагандай таризде болуш керек. Жашообуздун бардыгы пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткендей жолдо болуш керек. Ошондо гана биз мусулман болобуз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсандарды жана жиндерди Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Ибадат дегенде кээ бирөөлөрү намаз окуган деле түшүнөт. Жок, бул толук ибадат эмес. Ибадат дегенде кээ бирөөлөр ажыга барып келгенин түшүнөт. Жок, бул толук ибадат эмес. İbadet degende kээ bирөөлөр мечитке 5 мал келип койгон түшүнөт. Жок, бул дагы ибадат эмес. Ибадат, бирок ибадаттын кайсы бир бөлүгү гана. Чыныгы ибадат кайсыл? Жашообуздун 24 саат эгер бир сутка боло турган болсо, эгерде жашообуз бир жума боло турган болсо, ошонун ичинде 7 күн, эгерде жашообуз 1 саат боло турган болсо 60 мүнөт, ошонун эгер жашообуз 1 мүнөт боло турган болсо 60 секунд, Аллах Таала каалагандай, пайгамбар каалагандай жашоо болуш керек. Ар бир кыймыл аракетибизде эгер азыр пайгамбарыбыз болуп турган болсо, кандай кыларыз деген суроо менен жашашыбыз керек. Erkek bunun ayağının ortasındaki mamile, ata menen balanın ortasındaki mamile, mamleketin ortasındaki mamile, el menen adamların ortasındaki mamile, yaratılış menen bolgan mamile, bardığında şeriat kanday körsötkön. Allah Taala kanday buyurgan, uşul jerde menden talap kılıngan nerse, emine degen suroonu koyup durup, oşonda yaşagan bolsok, oşonda gana biz bakıtка жетишебиz. Egerde biz özümüz düzgün mizanlar men yaşasak, egerde biz özümüz kaalaganda jüre turgan bolsok, urmatlı bir tuğandan anda biz bakıtка жетише албайбыз. Dünyada adamlar uşul vakittan beri bardığı bakıt izlep gelir. Büröler aytışat bakıt baylıkta dep. Büröler aytat bakıt degen en sulu ayalga üylönsen dep. Başka büröler bakıt degen en çoğun uydu kurup alsan da aytat. Bürok çınıgı bakıt, oşo insandı jaratıp, kantkende vaktulu bolusun anıktap koygan Allah'ın sözünde Kur'an-ı Kerim'de turar. Biz oşo yaşoobuzda kanti vaktulu boluştun yolun izleş üçün anı dinimizden bileviz. Dinimizge meynet kılgandan bileviz. Dinimizge emge kılgandan bileviz. Dinimiz musulman dep aytıp koysak, oğuzumuz menen musulman bolsak, sanımız menen musulman bolsak, pasport menen musulman bolsak, anda bizdin musulmançılığımız ötpey kalar. Kursağım tok dep, kursağım kurulda bassa dele, işine taş baylap alıp kursağım tok dep öçögön çıkıp maktanganda söz bolot.
taş beylep alganing sana aşdagı bolup berbeyt, suwdagı bolup berbeyt. Oşol siýapty musulmanmyz degen oldu göwürtüp goýup, musulmanmyz dep jönele süýlep goýu menen musulmançylyk бүтüp kalbayt. Musulmançylyk kantyp namaz okuşun gerek. Hudaý menen bolgan muamelen kanday boluş gerek? 5 mal namazyň, orozoň 1 aýlyk, ajylygyň, zeketiň, eň birinçi ymanyň bu Allah menen bolgan pendeň ortasyndaky muamelesi. Oşol siýapty adamlar ýürüne turgan bolsa, ýürengende günlerini surap, ayalga nafakany kantyp beriş gerek, ayaldy kantyp tarbiýa kılış gerek, kantyp bagyş gerek, balaga kanday tarbiýa beriş gerek, agandan ýüretiş gerek. Oşolordu surap durup, surabasa nikah kıybaşybız gerekmiz. Antkeni bulaga daýar emes eken. Egerde andan da katturaganda turgan bolsa, jaşöwünü suraşybız gerek. Hurmatly bir tuğanım, kandyp jaşaýsın? Egerde Allah kaglaganday, paýgambar kaglaganday, dindin tartibini yaşanday turgan bolsa, biz mamleketibizde yaşaganga ruhsat berip durup, dindin tartibini bilbese, bar öýrenip gelip dep aýtganga çeýin boluş gerek. Türkiýada Tillo degen jer var. Türkiýaga barsaňar, erkeklerin barsa kaçan ayaldarynyň bardygy jolu golangan, köpleri betin jap algandagı jer var. Bu Türkiýanyň çegindegi Araplar, Tillawi degen alımlar üýbülesi var. Oşol jerge barsaňar, nikah kıygan en kızık. Ette menen kız menen jigit tap gelip nikah kıydıran alap gelişet, molda jigitden egzamin alar. Haram halaldan surayt, şeriattan surayt. Usuldu bilesinbi, taratty bilesinbi, namazdy bilesinbi, onu bunu bilesinbi. Egzaminden ötpey kalgan bolsa, oşol jerde medresege ayalın kızlar tarapga ýülenilek nikah kıyylek. Balany erkek tarapga girgizip dagı okutup, kaçan egzaminge jaragandan keyin hayret berip nikah kıyışat. Mine üçün bul nikahyň amanatyny bilbeyt. Mine üçün bul nikahyň wajibyny bilbeyt. Mine üçün bul nikahyň farz sünnet müstahaplaryny bilbeyt. Demek nikahyny buzup koýuşy mümkin değil. Biz şunday bolup atar, bolup atar. Üýde oturup katyny Russiýaga jönötkenler var. Katyny günüge birden erge tet, any menen işi jok. Bu ýerde darda köşede basyp ýürgenler var. Dayus, sen dayussun. Sen oşol alganda, oşonu bakkanga mildetliýsin. Uşul jerde sen nenjisiň, oşonu jeş gerek bolot. Oşol jaka jiberdin, oşol her bir kılgan zynasy, her bir jürgen aram jürüşü senin moýnunda mildetli bolot. Kıyamatda jogap beresin sen. Sen kazan garma oturganyň bir ýerde taptakka toğra gelbeyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muvagında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muvagında cihat boldu. Adamda жазıldı. Bir adam gelip aytdı, o peygamberimiz, o Allah elçisi. Menin ayalım acıga ketdi, men cihatga жазıldım elem. Ne kılayın degende, yok sen sen cihatты kaltır, ayalın arkasına koşulup var, ayalın acılıkka жалgız jönötpö dedi. Bu ne degen söz? Bu degen söz, hurmatly tuğanım. İslamdagı en azizlikli düşünüktörün biri namaz, orozu degende cihat degen düşünük. Oşol azizlikli düşünükten da taydırıp ayalını bemahram acılıkka jönötpö dedi. Acılık bir yerde günöö bolbay turgan jer. Acılık adamlar günөөsүn tөгүp kele turgan jer. Adamlar acılık var oňol bolsa Rossiýaga var, oňolbayt Moskvaga var. Biz Moskvaga şaytanyň keregi jok, şaytanga ustaz bolup kala turgandar uyuktaşyp algan jerge ayalybızdy jylaňaç kılıp jönötüp berebiz. Kızlarыбыз jönötüp berebiz, erleri jok kızlarыбızdy. Mana uşul nerse dinimizin taýyz ekeninden kabar beret. 5 mal okugan namazыбыз, koygan sakalыбız, acılıkka barganybız bir tiýin bolup büyük ketişi mümkin hurmatly bir tuğandar. Biz üýbüle maselesini bilbeybiz. Köçede kızlarыбызды jylaňaç çygaryp jöberebis, alарды oýlap goýubuz, bazarga çygaryp goýabız, üýde taap kelgen jege oturabız. Jok anday kılganybız bolboýt. Ayal törölgönden ölgünge çeyin söz türlü bir gek moýnunda mildetli boluş gerek. Törölgönden boyga jetgenge çeyin atasynyň moýnunda, andan keyin güýesiniň moýnunda, güýesi ölüp kalsa agasynyň inisiniň moýnunda, balasynyň moýnunda. Ayal kişi törölgönden beşikten teşikge çeyin, kawurga çeyin daima bir adamdyn kamkorlugunda bolup duruş gerek. Bizdin ayallar kanday bolup ketdi, bardygy palwan bolup ketdi. Bizdin ayallar bazarga çygyp ketdi. Bizdin ayallar bazarda eýlep aldy. Namus kılış gerek. Oşol jaka barsaň, özbektin kızları bargan jeri jok. Tajiktин kızları bargan jeri jok. Bütünde bizde Kırgızdın kızları var, oşol jerde tiýbegen hiç kim kalgan jok. Bardyk tüstögülörge tiýip çykdy. Agyna, karasına, göz jimşygına, gözü çoňuna, kiçinesine, uzununa kız tiýbegeni kalgan jok. Oşol kızlar külgona özleri tuğulgan jeri jok. Oşolorun atası oturat şul jerde, agası oturat şul jerde. Namus tanışyňyz gerek. Andan göre ekinçi aýry kılıp, üçüncü aýry kılıp başka bir tuğandarga berişimiz gerek biz hurmatly bir tuğandar. Bu bizdin üýbülelik maseledegi kılbatgan kıyanatlygyz bolup eseplenет. Ekinçi maselemiz bizdiki kanday? Ekinçi maselemiz hurmatly bir tuğandar soda satyk maselesinde.
Bardığımız sütkorlukka girip ketkenmiz. Bardığımız kreditke girip